Veliki pozdrav svima. Ovog puta želim da vam pokažem kako da napravite, po mom mišljenju, najlepšu pitu sa mesom. Na ovaj način je inače priprema moja svekrva, što ću vam i pokazati u ovom videu da vidite kako to ona radi. Pre nego što počnete, pripremite pleh ili tepsiju. Možete ih naravno ili podmazati ili obložiti papirom za pečenje. Kada je tepsija spremna, počinjemo sa pripremom pite. Prvi korak u pripremi pite je zapravo priprema fila, za koji nam je potrebno mešano mleveno meso, crni luk, ulje i suvi začin vegeta ili začin C. Evo kako se priprema fil od mesa. Najpre zagrejemo u nekoj plićoj šerpi ili tiganju oko decilitar ulja. Kada se ulje zagreje, dodajemo oko 200 g sitno iseckanog crnog luka, promešamo i ostavimo luk da se malo izdinsta. Luk dinstamo na srednjoj temperaturi da slučajno ne bi uhvatio i povremeno promešamo iz istog razloga. Nakon nekoliko minuta dodajemo 400 g mešanog mlevenog mesa. Meso morate malo varjačom ovako da razdvojite. Kada ga tako usitnite, sve lepo promešajte kako bi se meso lepo sjedinilo sa lukom. Kada sve to lepo izmešate, dodajte suvi začin, vegetu ili začin C po vašem izboru i količinu stavite po vašem ukusu. Ako volite ljuto, dodajte malo mlevenog bibera. Sada ostavite fil da se dinsta još nekih 10 minuta na srednjoj temperaturi uz povremeno mešanje, a nakon toga fil je spreman i počinjemo odmah sa filovanjem kora. Prelazimo na drugi korak, a to je filovanje kora. Sada, pre nego što počnemo sa filovanjem kora, uključite rernu na 200 stepeni da se zagreje. Taman dok se rerna zagreje, završit ćete i filovanje kora. Za ovaj korak potrebno je pola kilograma gotovih kora, 400 ml vode, 1 prašak za pecivo, 1 decilitar ulja i naravno fil od mesa koji smo pripremili. Najprije ćemo u jednoj činici pomešati prašak za pecivo i vodu. Prašku za pecivo dodajemo mešajući malo po malo vode dok ne utrošimo svu količinu kako bi se prašak što bolje rastvorio u vodi. I evo, sada nam je sve spremno za filovanje kora, pa da počnemo. Inače, ova pita kao i sve druge su po mom mišljenju najlepše kada se prut pravi od 2 gotove kore. To jest kada se filuje svaka druga kora. Moja svekrva, kao što vidite, svaku koru najpre odvoji sa strane kako bi vidjela čime raspolaže, koja je tanja, koja deblja, jer znate da nisu uvek sve baš savršeno jednake debljine. Zato ih ona uvek ovako u startu razdvoji kako bi mogla da kombinuje tanje i deblje. Ako vam to razdvajanje kora unapred nije previše praktično, možete to i preskočiti. Evo da pogledamo kako to radi moja svekrva i da vidimo da li ima neki tajni sastojak kad je pita tako fantastična. Dakle, prvu koru najpre ovako pospite sa 3 kašičice ulja,
a zatim sa 2 supene kašike ove mešavine vode i praška za pecivo. Svaki put pre nego što zagrebite ovu mešavinu praška za pecivo i vode, dobro je promešajte kako prašak za pecivo ne bi ostao na dnu posude. Sada je naravno potrebno da sve to ravnomerno razmažete po kori. Možete to učiniti kašikom, možete četkicom, a možete i ovako kao ona. Njoj je taj metod najpraktičniji, pa vi vidite koji je vama. Sada preko te kore stavite drugu koru i ponovite postupak. Čisto da vas ne buni, pošto se u videu vidi da ima više materijala, ona uvek sprema 2 tepsije pite, tako da one mere koje vam dajem u videu su mere za 1 tepsiju. Kada ste i na drugoj kori sve lepo ravnomerno razmazali, dodajete fil od mesa. Fil stavljate na početak kore i to 3 kašike. To je sasvim dovoljna količina, nema potrebe preterivati. Ako su vam ostale grudvice mesa, usitnite ih malo rukom dodatno prilikom filovanja kore. I sada samo lagano urolajte do kraja i odložite prut pite u pleh. A sada ponavljajte postupak dok ne utrošite sve kore i fil. Kada ste sve složili u pleh, svaki prut premažite ostatkom ove mešavine vode i praška za pecivo. To je naravno klasičan način za slaganje pite u pleh, međutim pitu možete složiti i u tepsiji, pa onda bukvalno izgleda kao burek sa mesom. Da biste to postigli, najpre uzmete 1 prut pite, uhvatite ga za krajeve ovako i malo ga uvrnete. Onda ga savijete u oblik puža i stavite tako na sredinu tepsije. Svaki sljedeći prut koji dodajete, isto tako samo uvrnete i ređate oko tog pužića. Znači nastavljate dok ne popunite celu tepsiju. Dakle, svejedno da li pitu pečete u plehu, ređate prut do pruta onako klasično, ili je pečete u tepsiji gdje je ređate na ovaj način kao što je prikazano u videu. U svakom slučaju kada je složite u pleh ili tepsiju, odozgo je premažete mešavinom vode, ostatkom zapravo ove mešavine vode i praška za pecivo. Kada ste je lepo premazali tom mešavinom, ubacujete je u zagrejanu rernu da se peče. Pita je gotova za nekih pola sata. Pre pečenja pitu možete posuti susamom ili sirovim semenkama suncokreta ili golice. Kada izvadite pitu iz rerne, samo je pokrijte čistom i suvom krpom da malo omekša. Eto, ipak nema nikakvog tajnog sastojka koji koristi moja svekrva u pripremi ove pite, ali željela sam da sa vama podelim kako to rade njene vredne ruke
I zato vam od srca preporučujem da isprobate ovaj recept. Ako isprobate ovaj recept i složite pitu ovako u tepsi kao burek, najbolje da je sečete kao burek, to jest još sitnije, znači da svaku tu četvrtku isečete na pola pa ćete dobiti 8 jednakih delova. I eto, šta da vam kažem osim da je ova pita savršeno mekana, savršeno sočna, savršeno hrskava, savršena za ukućane, savršena za goste. Dakle, savršena.